ولقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. Ngelawat pakai baju hitam, jalannya jauh ke pasar Keranji. Saya pengen denger Riat Paparan, jangan cuma jago berantem. Saya pengen denger bisa mengaji. Oke, kudu bisa mengaji, Bang. Orang Betawi mah udah ngaji main pukulan harus bisa, Bang. Yang tadi dunianya sekarang abang minta akhiratnya. Betul, Bang. Oh, jangan ditanya, jangan dikata, Bang. Nih Bang Farhan asal abang tahu seminggu dalam masjid. Oh, belajar ngaji, apalagi berdoa. Dikunci dalam gudang nomor buat. Bang, tunggu ketan jadinya uli kudu ditapein. Bertahun-tahun nih Bang Farhan bisa ngaji lagu si kayak abang minta, saya tarikin. Ayo Bang, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من مكرم الأهلك سبقا وأوزاهم بالمؤمنين علما ورقا. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Jomblo yang baru ditinggal nikah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,